Radujem se što vas vidim i želim da vam ovom prilikom izrazim svoje veliko zadovoljstvo za srdačan prijem kojim su dočekali i primili naše jugoslavenske sokole i vojnike, gospodin predsjednik Masaryk i ceo čekoslovački narod na ovogodišnjem Svetovenskom svetu u Pragu. Uveren sam da će takvim susretima sve više snažiti sokolska ideja koja je tako čvrsto ukorenjena u našim zemljama, kao i bratski odnosi na opštu korist oba naroda. Molim vas da gospodinu predsjedniku Masaryku isporučite moje pozdrave, kao i moju radost što se i ovom prilikom tako sjajno čuvalo prijateljstvo između oba naroda. Vaše veličenstvo, prosim, abych směl vašemu veličenstvu, jejímu veličenstvu královně, její královským vysokým princům přátí co nejkrásnější pobyt na Bledu. A prosím dále, abych směl vašemu veličenstvu co nejvroucněji poděkovat za laskavá slova, kterými vaše veličenstvo ráčilo mne dnes přijatí. Vašemu veličenstvu co nejvroucněji poděkovat za laskavá slova, kterými vaše veličenstvo ráčilo mne